Ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska tu natáčam s kamarátom a s jeho bratrancom a bratom. Tunak je Granko 300. No. Granko sa trtkal. Nie z prostej slova. Počuješ, mami? Že... No, rada. No, už začne hra za chvíľu, keď dohrajú. Dice of... Čo? Dice the... Jak sa to volá? Čo? Tá hra. Dice of asi kocka, Robix, alebo dačo také. Aha. No, Proste proste kocka, natáčal to je jedno. to Riderko. Hral. Hej. Papa. No. No. Rizzycraft. To bude sranda. Hop. Hej, to bude sranda.